Yes, reka rero nongere mbasuze kandi bifurize kuguma kumererwa neza cyane, ari nako mbifuriza kugira umugoroba mwiza cyane. Hanyuma rero mbazaniye amakuru meza cyane, na makuru aryoshye, amakuru y'ubudasa, na makuru utapfa kwita usanga ahandi hantu ariho hose, na makuru y'ubwino, na makuru y'imbere ku mirongo rugamba, na makuru atugezeho atunguranye. None hangaha amakuru navuga ko arayitsinzi cyane cyane ku ntare za Sarambwe, ndetse n'abantu bose bakunda intare za Sarambwe, hari nako mbifuriza kumererwa neza cyane aho umerereye ari hose. Suza abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, suza abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Mozambique, Malawi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ndetse no ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu muri Canada, abantu muri Australia, abantu muri Mubirigi, abantu muri hena abantu mu Bufaransa, mwese mwumve ko mbasuje kandi nanabifurije kumererwa neza cyane. Hanyuma rero ntangiye mbabwira ngo inkuru nziza cyane ku ntare za Sarambwe, ari nako mbifuriza ngo amahirwe masa. Utuvugana bwa mbere mu mateka M23 yatsinze igitego cy'umutwe, ariko icyo gitego cy'umutwe ntago ari cyuko umukuru wa Monisco yaba yamaze kugera mu mujyi wa Goma, ahubwo igitego cy'umutwe yatsinze Kinshasa nuko Tshisekedi yahise atangira kwiyumva, akaba yamaze kwihenura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese niyihe myanzuro ifashwe? Reka nze mbabwire iyi breaking news, murahaza gutungurwa n'ibyo Tshisekedi akoze. Ni cya gisiga cy'urwara rurerure ariko kimennye inda. Tshisekedi rero akoze ishyano. Hagati aho leta y'u Burundi ndababwiza ukuri, iki gihugu cy'u Burundi kizatinda rimwe kisanga kiroshye mu manga ahantu kitari bushobore kuza kwikuramo. Uti rero byagenze bite? Ba hafi kugira ngo usobanukirwe akantu ku kandi. Perezida Evariste Ndayishimiye muzi neza cyane mu mpera z'iki cyumweru gishije, nibwo yagize gute, ni mu mpera za kira cyumweru cyashije, nibwo yarari hariya i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, yajya guhaguruka aje iwe mu gihugu kiwe ayoboye, bakamubwira ngo ntago wemere kuza kugwa kuri kino kibuga cy'indege kuko gifite ibibazo. Ubu tuvugana rero indi breaking news, kibuga cy'indege, indege yari igiye kuza kuhagwa, ya ndege ya Ethiopia, ni indege muri Ethiopia ariko n'ubundi isanzwe igera hano mu mujyi wa Bujumbura, ariko kandi akaba n'indi ndege ya Qatar nayo yari buzahagere vuba mu Misiri imbere. Izi ndege zombi rero ntago zizahagera, ndetse kugeza ubu ngubu indege zose zazaga hano mu mujyi wa Bujumbura ziri zijya guhaguruka, bikarangira zibanje gucekinga neza ngo zirebe niba ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri gukora. Ndetse kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru kugeza ubu nta ndege irongera kugwa hani Bujumbura. Ese byagenze bite? Bimeze bite? Aya makuru ndayabazaniye, na makuru mpawe n'umuntu uriyo, ndetse akaba makuru aturutse mu butasi bw'u Burundi. Ndaje mbagezeho iyi breaking news. Hagati aho M23 mu minsi 6 isigaye nyuma yuko Joao Lorenzo yamaze gusinyisha leta ya Kinshasa ndetse na M23 ibijyanye na Gahenge, ndabizanye mwabantu mwe, ndabizanye aya makuru ndayazanye. Mama 23 mu buryo bweruye tayari bidasubirwaho, biri official. Ubu tuvugana yerekeje gufata umujyi wa Uvira. Izo zose ni breaking news ngiye kubagezaho. Mu yandi makuru kandi, ingabo z'abacashuro zongerewe umubare, ndetse n'ibikoresho n'indege za drone zo ku rwego rwo hejuru cyane zijya mu kirere zikaburirwa irengero. Izi ni za drone M23 itabasha kubona aho ziherereye. Izi drone kandi zijya mu kirere mu birometero byo hejuru cyane zigasikana. Ni drone zigezweho zakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi drone rero zikaba arizo zigiye kugira gute kuza gukora amabara cyangwa se amahano hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu Burasirazuba. Ni mu gihe M23 izaba yanze kugira gute kubahiriza amasezerano bagiranye na Kinshasa yo guhagarika imirwano. Hagati aho amakuru atugeraho avuga neza ko ari uburyo bwiza bwa Kinshasa bwo kwitegura imirwano. Reka nze kwanza mbigusobanure neza cyane muri aya makuru. Hanyuma rero mukunzi wacu wo dukurikira umunsi ku munsi udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, ndagusaba ngo ukande subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya y'ubwino y'ubutasi tuba twagiye tubategurira gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma ngewe rero wayateguye nkaba ngiye no kuyakugezaho, nitwa Pacifique. Sasa rero ndagira munyemere dutangirire kuri aya makuru. Bwa mbere mu mateka ikibuga cy'indege cya Goma cyafunguwe ku mugaragaro. Cyafunguwe n'umuyobozi mukuru wungirize wa Loni wa UN, ariko kandi akaba yaje mu butumwa bwa Monisco. Ni mu buryo bwo kubanza kugenzura ibice byose M23 irimo, ndetse no kuhagerera niwe yabanjirije bagenzi be bagomba kuzaza
cyane cyane biganjemo abasirikare ba MONUSCO n'ubundi bagomba kuzaza kugenzura umujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice bimwe na bimwe no guhagarika ino ntambara mu gihe agahenge kazaba kemeranyijweho ku mpande zombi hagati ya Kinshasa ndetse na M23. Ariko sha mwabantu aya makuru rero ngiye kubagezaho nababwiye ukuri yuko ari amakuru y'ubwino, amakuru y'ubutasi. M23 rero yamaze kuba imwakira tayari, biri official yamaze kugera mu mujyi wa Goma ndetse yakiriwe neza cyane. Uburinzi bw'intare za Sarambwe bwari bukomeye cyane, abakomando nibo bari bamurinze ndetse ubu mugore ubona ko yahageze nawe ukabona ko yishimye cyane, ukabona ko yagaragaje nyine ibimenyetso by'umuntu umeze neza cyane, akibaza atahubwo se ubu ngubu M23 aba basirikare bohereje nabi iki n'ubundi ko mbona babasha kurinda ibice byose, bakavuga ati kuki n'ubundi mutageze Kinshasa kubera ukuntu bamwakiriye mu buryo budasanzwe, imitegurire, dekorasiyo z'ahantu hose yagiye ajya, buryo hari hameze, umutekano, isuku. Nibwo bwa mbere mu mateka agasura kino gihugu cya Kongo akagisangamo isuku imeze kuriya. Hari isuku, abantu basa neza cyane, imihanda ikeye, ibikorwa remezo byiza cyane, usibye ko ikibuga cy'indege cyo cya Goma kirimo ibibazo byinshi cyane. Akaba ariyo mpamvu nyine n'ubundi indege haguye niyo mu bwoko bwa kajugujugu bwa rokobuteri, ariko nundi ni ya UN. Ahangaha rero ntago ho yabarenganya, ariko mwabantu mwe yakiriwe neza pe, yakiriwe neza cyane kabisa. Ubona ko icyo nakita ko M23 yamushyiriyeho uburinzi bwose bushoboka bwose, hataho hatagira nubaca muri humye, akaba yagira gutye, akaba yamurasirya umutwe cyangwa se akaba yamuhemukira mu rwego rwo kwambika isura mbi intare za Sarambwe. Hanyuma rero munyemerere tuve kuri amakuru dukomereze ku yandi ya breaking news. Tshisekedi ubu tuvugana amaze kwikoma Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi akaba ari byo nababwiraga ngo cyagisiga cy'urwara rurerure kimennye inda. Tshisekedi rero yimennye inda mu bigenze bite nyuma yuko yari yagisinyanye amasezerano na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Akaba ari basinyanye amasezerano mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse Trump bidatinze yahise anohereza abasirikare ndetse n'itsinda rigomba kuza gukurikirana iby'ibyo bikorwa, ariko Tshisekedi akaba ari yamusabye kuza gusenya M23. Iyi M23 rero akaba atari yakayisenya. Uku kutayisenya kwiwe rero bikaba ari byo byarakaje Tshisekedi, ndetse n'abo basirikare yohereje bakaba batarigeze bajya mu rugamba. None Tshisekedi yarakayiyariye karungu. Ubu tuvugana yamaze kuvuga ko asinyuye amasezerano yari yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko batubahirije ibyo bavuganye. None rero uyu mugabo ibyo yakoze abyita imikino bigiye kumukoraho, ndetse kandi wibuke ko hari iretere zoherejwe kuri no miryango ya UN ndetse na za Loni igaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zaragambanye ngo M23 bakayisabira kuva mu mujyi wa Uvira ikava muri kontivemo, bitewe n'iki n'uriya mugabo Eric Dean Press wafashwe nabwo Kinshasa ikahita bifata nk'ubugambanyi bwaba bwarakozwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe na Amerika ndetse na M23 kugira ngo bafate no mugabo hanyuma byitirirwe ko bamufashe kumbi ari ibiganiro byabayeho. Uyu mugabo Eric Dean Press akaba yacyura ubutumwa n'ubundi yaba yahawe n'iza Sarambwe kuri Trump, bakaganira ibintu bakabinoza kubera ko makenga atazamuka ngo yigire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bakaganira ngo bakabinoza ngo hanyuma Eric Dean Press ngo akajyana amakuru cyangwa se ubwo butumwa, cyane ko ajya kugenda yacishijwe ngo muri MONUSCO ikamuha indege imugurutsa ikamujyana MONUSCO murabizi neza cyane ko n'ubundi yari isanzwe ikorera hano mu mujyi wa Goma, ikamujyana i Kampala muri Uganda, agaguruka Kampala Uganda itayerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero munyemerere nkuru ya Tshisekedi tuyiveho tubanze tujye ku Barundi cyangwa se ku basirikare b'Abarundi bahuye n'uruva gusenya abantu banjye mw'abantu mwe bahuye n'uruva gusenya, bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Aba basirikare b'Abarundi muri Prende Ruzizi bahuye n'uruva gusenya, ni mu gihe Leta y'u Burundi ndetse na Leta ya Kinshasa ndetse na M23 n'iy'u Burundi bari mu masezerano yuko baba bagiye gusinyanya amasezerano y'agahenge karambye y'agahenge k'igihe kirekire, ndetse n'urugamba ko bibaye ngombwa bahita baruhagurukiraho ngaho buri wese akaguma aho aherereye, hanyuma hakazaba hahigwaho ibyakorwa. None rero ubu tuvugana urugamba rwakomeye rwakaze. Ibi ngibi bibaye mu gihe bahawe kugeza ku itariki 18. None mbere y'uko itariki 18 zuzura urumva ko habura iminsi harabura iminsi 6 kugira ngo iyo minsi igere. None
M23 iri kurwana ishaka gufata Uvira, ni mu gihe ingabo z'u Burundi ndetse na Kongo ziri kurwana nazo zishaka gufata Poezero, ndetse ngo zinajye gufata zibe zanakomeza zijye gufata urumva Poezero. Bamwe barashaka Poezero Prende Ruzizi yose bajye no gufata Kamanyora ndetse na Bukavu ngo barebe ko iyo minsi 6 yashira bageze gute bahafasha. Ariyo mpamvu igisirikare cya Tanzania cyongereye ibikoresho ndetse n'igisirikare cy'u Burundi cyongereye abasirikare ndetse n'ibikoresho. Ariko aha guca intare za Sarambwe mu ruhimye ibyo byo ntibyoroshye, ndababwiza ukuri. M23 nayo yahise training abasirikare basanga hafi 7500. Aba bose bakaba barahise binjizwa urugamba, nta mwanya wo kwicara intare za Sarambwe ziba zifite habe na mukeya. Aha ngara amakuru atugeraho aremeza neza ko M23 nayo iri kurwana no gushaka gufata uyu mujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice bisatira no mujyi wa Uvira. Ibyo bice rero ni bihe? Swima aka gace kambere kitwa akanga kurumva bari M23 iri muri Kiriba, iri muri Runingo, iri muri Sange. Utundi duce twose dusa naho turi mu maboko n'ubundi y'ingabo za leta ya Kinshasa. Ariko hagataho amakuru ari kutugeraho atari ivumbi, biremezwa neza ko 23 tayari yabirimo imanuka yerekeza yitwa Kawezi, irimo ishaka gufata bita Kingwengwe ndetse na Tema kugira ngo ihite imanuka yishungura gatoya mu mujyi wa Uvira. Kandi nanone mwiri joro ryaraye rikeye ryejo hari abasirikare bishwe b'abarundi batamenyekanye n'uburyo bishwe mu butavuzweho rumwe, bakaba bapfuye mu buryo butunguranye aba basirikare b'abarundi. Ibi rero bikaba byateje impagarara zikomeye cyane ku gisirikare n'ubundi cy'u Burundi. Nyaboneka ntago byoroshye abe na gatoya, ntago byoroshye. M23 ni bareba nabi iyo minsi 6 irajya gushira tayari bamaze kwigarurira Uvira mu buryo buri official. Hagataho igisirikare n'ubundi cy'intare za Sarambwe cyanakomeje cyerekeza muri za Karemi, kijyaho bita Baraka naho kijya kugira gute kuhafata. Kayo nguko rero bakunzi bacu murumva ko ibintu nabyo bitoroshye, bagiye gufata Baraka, Karemi ndetse n'indi mijyi itandukanye n'ubundi basanzwe babarizwamo. Ibi rero ndababwiza ukuri ko ari ibintu bidashobora kuza kugwa neza cyangwa se kugwa amahoro, haba ku ruhande rwa M23, haba ku ruhande rwa FDNB ndetse no ku ruhande rwa FARDC. Reka ndaza kuba indi breaking news, mwibuke kugenda mukanze subscribe. Ariko kandi hagata naringe ntabahaye amakuru nyamukuru. Biravugwa neza ko ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye kugeza ubu nta ndege iri kukigwaho. Iyo bavuze ngo nta ndege iri kukigwaho ujye ubyumva neza cyane. Kugeza ubu indege yose iri gushaka guhaguruka iturutse mu gihugu, haba muri Ethiopia, murabizi neza cyane Ethiopian Air, iriya ndege ya Ethiopia murayizi nayo yajyaga igwa mu Burundi. Murazi neza cyane ino ndege ya Emirates yo muri Qatar nayo yajyaga ihagera. Ariko ubu tuvugana nta nimwe iri kuhaza pe. Bakane bavuga ati ntago twizeye umutekano w'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Niba na perezida ubwe kugira ngo haze byarasabwe kabanza kuza muri kajugujugu muri Rokobuteri, ni ibibazo bikomeye cyane kubera ko Rokobuteri rega wayigusha ahantu hariho hose yashoboka ku muntu uzi kwitwara neza. Ariko zino ndege zo bikenera connection ku bari ku kibuga ndetse n'abari hehe n'abari mu kirere. Ibyo rero urumva ko bitashoboka. So munyemerere wenda makuru ndaza kugaruka mu kanya gatonze kuza kuyarambura. Ariko ikintu mbasabye ntimuze kuyacika kuko na makuru aryoshye cyane, na makuru y'ubwino, na makuru yuzuyemo y'ubutasi cyane, na makuru kandi imbere ku mirongo rugamba. Ndababwira ibyo Evariste Ndayishimiye yahinduye, ndababwira uburyo cy'igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucurika ikibuga ngo kigicurikire kuri M23, uburyo M23 nayo iri kurwana no gufata Uvira, abasirikare bapfiriye mu Kibira bandi basanga hafi 39 bose bakaba bamaze gupfa ndetse n'imibare yamaze kwiyongera bageze kuri za 70. Byose ndabizi ukeneye kubimenya, n'andi makuru menshi cyane ndaza kuyakugezaho. Ndetse kandi ari nako nza kukubwira ko General Sultan Makenga yamaze gutsinda icy'umutwe. Byagenze bite rero? Ibyo byose